Hakini ki hinriu hinyu benai balalen kamtam hakitu kisngi baga sokar pedeng kala penjari da kacing kangdam habar okawai kari India kala longpat kakabu yaki badon kisap kipong haki kam bapher namar hakini ki benai bun kilala ban penlet jingmut ban penpau perthai yaki ta kisap jongki. Kene ke kubor mentah ke janmit, ke day syapang uwe usam lalut, ubadan ke sab leng baki keti jong u. Bat ha kene ke kenti, ya kene ke sab ula pendan kamru, ban ken mau burom, ya uwe ni ke reu krau kene ke jela, ubala klat no, na kene ke pertai. Kanya kede kesnong lengka kabadan hakatan apa selong. Hakane kesnong ka kenhun upisian kalalit rung hakadong nong luom, hakayeng jo ikong pernai len rentat yang bad uba sen syarlang kur kalang. Ukun baar jong kene kalong yeng usamla fast feel rentat yang kat pras nam kerta na kisanwut ki kun jong kene kalong yeng ha lengka nong luom. Ude usamla ubadan sap bandroy kidur ki babonjat. Lagi long kilom kiwa kidur brio bad kiwe kidur. Mengenang rit kum tu hi dan bangai song kas 3 kas 4 ta kidan kum ki competition aim tu school tengah set participate tu tengah set yo hi ka jing job dina du ita ki por hi bangai yo ka jing job mas ngulong dan jing karmen kada banga dan ki competition ni drawing painting ngaset participate mah babun hi kibun mo bangali akum ki scenery portrait painting sketch ru haki shot ru ngaset liat hi ki shot tu kan habali hi tama kham sung tanat hi kadai portrait hi maka kham jenjar hi ni ki wei te Usamla fast feel rentat yang uba pule mentah haka kelas 12 warla udan yang kasap nadu udang red henrei kene kasap ju kelapau perthai onda ula pule school Hadin ke jingi shim benta jung ha ke jingi kop draw ke bala penlong ha school bat ki weide ke jingi kop bat ki dor ke ba ula draw da ke basum dor hi artli naki la shimru da ke sarkar ban penmi ya ka Meghalaya table calendar jong ke snam arhajar arpho bat nalor kanie ula yo ateng ru ya ke khusnam Meghalaya Day Award nadu bang pas ka metrik ti ngalalaj ban kampen tebet syu hapo RT Academy ti du tu pori bang asasyu lamiet bitang haki jing droi kat bang ngalat porm to ti kilabu ni ki commission work iru bangale cuki beriya ku pham to dan mangala yo armo to dan ngumaki ayu ki resort iru banga selidro tu ko por ba dangi ki CAB try tu kapor tinggi dan ka workshop apa sa kelas itu saat kelas jonga ti atu kapor kadon ka jingi ki ti so jengi lawan shaw yangi kan ti la shwan shaw tu wan shaw libu namar bakin penmi kalenda ti ngasa tiat arteli ni gitu bangale bat mentaki dan apa Meghalaya kalendar kan kitable gitu kibun ni bangal adi hi kanang sulim tu tengah subu kahi yang tu tekendawan kibri kemudian si kawai im tu hi yang kiwan bahi yang dan bakia tiat tu kan
Wadlah kisnam balalej usamla fast fil rentatiang udroy kini kidor tang ha kapor bo ulat por. Naki kamyeng bat kejing pulie. Henrei ha kini kendiat benai balala. Nadu pas sedang kaklam COVID-19. Ulah kami opor ban penlut kambon kapor ban penpau ya kini kesab jong u. Namar kejing peta jong kesorkar ginong syong kari ban syongkop halayeng ha kaba kijaka puliru kila kang kerdap lut baro. Hari ni lockdown ni kalong kumba ayo opor syuk-syuk mo. Ngam yuk benda citu ban mi sabaru ka kam siam jenjar. Di kalong kom ju kumba mensuaru ngalong ta surung tang kapor hi ka we. Ngi tang kapor hi ka kani kapor mta mo bangin mi sabar iru kam jenjar. Tedeng syong hayeng ni penlut por no akan ni kam ke. Na yeng ni kat ba ngadon kam mi dan kam ki bayrong ki bay tiar i ngapan mi na yeng hi. Tedang ala dia kum tu ki pinting dengan sedang mga pendan kam na ladir kan ka pisa mar kum Tukistan iru ipensnahi ipahi bantir ru mar kapoi diki hajar long gasyong ka konditi jong kitiar ti tu ipari la pensnahi Tukistan iban bu pinting gitu. Mar komentar iru kibun kibri kiba phale am tu phale pha drop portrait kum ban I give ki jingdap senem kalau kum kalat kamai yang aru mentah lom tadi ka babun long kendiat kensot no ala ban sei no naladi iru kitiar kiba dan kami kumbang adi kini ki pinting tu Nalor kidor ke bo uladap draw. Hakaba ulala bande ki kumjo kidor ki bapa draw di gibreu. Hakene ka kenti usamla fast fil rentatiang ula draw kerpangru ekador jong Archbishop Barem jong kejelan nyamba Shillong. Umos Reverend Dominic Jala bam kwai hadwar ublei. Ban ken mau buram yu ha ka lengko sngiap ka benengkong jong uni Archbishop ha ka shipau terek mata ubnai risau ar hajar arpo. Kejing sisa Archbishop nomor kejing kelat jong iru kalau long ke bakendit di kadon kejing mut mo jong mau nak ingan liat ba kum kadak kejing kan mau i tinggal liat dak ni ka pinting kan kanang bangkan long ke bahasa jing kan mau i tinggal amni bat miet tu ngalatia ru arbji dan kapur lai namar bakapor kam sya namar kajing pun kam te la sulit bidamit kan kadur jong iru kini jing syangi dang ong ban ya bu Paris jongi po Paris laimer ni kan te dai ong padar kumnu te in si ai no Paris ru